Al tapmaktan narjağına taptım. Korkusun takmak geldi. Şöyle dostum. Bu yaktan gel atkanını görüp oturuz. Yaktan gel atılı toktay alıp toşuyorsun. Alıp koyuyoruz dokumentleri. Sen al koç. Ha? Dokumentini ver. Şunlar. Sen görsetçi birinci. Ya kaç düşünürsen Urbay tapın ha. Dokumenti görsettiniz. Siz özünüzün udasına öğreniyinizdi. Niye tartılın? Старший милиция. Depuzlar tavada kısnalıyız. Kısnalıyız. Srok. Srok. 20'ga çeyin. Nege toxtattınız? Ha? Nege toxtattınız? Korkusun takmak geldi buna. Haydi o çocuğu. Siz özünüzün manieranızı Grudnoy kameranızdan görsek bulağı. Şunlar. Grudnoy kameranızdan mı bir yerden görsek bulağı. Al koysan takmak. Şu aytsanız siz. Siz candan canla toxtatsanız biz alıyoruz mu? Korkusun takmak geldi topa. Siz görsetmeyiz mi şunu? Doказательства var mı olmasın? Doказательства var. Ana. Ana. Görsetin. Görsetin doказательстваны. Sizçi qanday gelip toxtab, qanday gelip maşinadan düşüyotganыңızды bu yerdə tartib turadi nerede? Siz candan canla toxtatasınız. Toxtatasınız. Yok, candan can tokatkanın aşağı sen ne sebebin dedi. Siz ne? Korkusun takmak geldi aslında ayttın mı? Kaçmadın. Ana görsetmeyiz mi? Görsetmeyiz mi ana? Ana görsetmeyiz mi? Bak var mı şu? Ağzı koşutturgan yerde koşuttur. Qayerdə ol? Hazır görsetdik Ol siz. qayerdə? Ol Ya qayerdə? siz bizniçi candan canla vaxtınızda alıp otasınız. Takmaktan alsın. Şu alma. Yok, Cavuş. nega alam? Eşiteceksen, eşiteceğim. Şu eşit açıp. Sana kim ruhsat verdi maşından qarmağına? Takmaktan alıp koşun. Şu eşitlik mi? Sana kim ruhsat verdi? Kim ruhsat verdi sana? Sana kim ruhsat verdi? Senin aytıyorsun. Yok anam. Evet, toxta. Bu maşına meniki. Sana kim ruhsat verdi? Bu men vaditilim. Sen ne qarmayısın maşınanı? Çıkan Ha? Cevap koy eşikti. Cevap koy eşikti de. Nega men alışım gerek? Ne doказательстваны aytpaysın ana? Bunda biremen kuru Ya yok. toxtab dur hazır. Al koşarsın takmaktan. Al koş. Toxta. Alba. Yok. Ya. Slakatsanı karşıkan görsat koyаңызчы. Siz kimsiz? Ben Kamaz'ın hacayınımı. Siz bizden ruhsatı yok, siz neye qarmaq otasınız? Aydoçu bilen süreçten. Aydoçu men emas. Siz benim Kamaz'ım neye qarmaq otasınız? Parmağı alacak mı? Nege hakkınız var qarmağa? Takmaktan al koş. Onday qılma. Al koş. Gelin. Dislokatsiyonunuzdu görsatib qo'yingizchi. Gel. Gelin. Olib keling, o'sha haydovchiga ko'rsating dislokatsiyani. Koşuttun mu? Ana ko'rsating. Kelin. Göreyle anan Geliniz. Bu yoqqa qo'yib ko'rsating keling, tartal. Okuyorsun, kolunuzda karmağına bol boy, bunda okuy görürsün. Босмасы патрульдер номер 19. Время нанесения службы. Ha, bu yoqqa ko'rsat. Bu canı gösterdi. Bu canı. Orqasini ko'rsat. Tatasın. Bu yerga qo'ysangiz. Yok, Tartgan. O't nega bo'lmaydi? To'xtamiz, to'xtab turing. Qiymaldatmay turing. Qiymaldatmay turing ha, karmağına bol boy. Nega olmaydi? Kim aytdi olmaydi? Ruhsatımız yok. Kim aytdi olmaydi? Qayerga yozib qo'ydi? Oku olur. O'qiydi, aka. Tartaman buni, qarma o'yla, aka. Nega tartmaysan? Sen bana emek kılma, makul bu. Sağa qolmay nima qilmaydi, aka? Men tartam buni. Bunday normalni. Suratga tartam. Adekvat. Qayerga yozib qo'ydi, tartmadi. Karmağıdır. Nega qarma? Qarmaymi? Karmağına bol boy. Bo'ladi, nega bo'lmaydi? Sen udostvoreniyani qarmayotgan joyim yo'q men. Olib ko'r. Karmağıdır. Tartam buni men. Zol kulbaç ya, narcak Ey, kuç. Komandir. İnemden gelme senin, ne inemden? İnemden soruyorsun, ne? Neyineme so'g'otasın? Sen ne so'g'otasın? Sen ne inemden sokutasın, ne? Sen ne hava akıl var. demişsin? Telefonda karmağıyla inemden sokuyorsun sen. Sen neye kim asıl Benim orada? sözüme cevap verirsin, uktun mu? Sen neye kim asıl? Uktun mu da? Evet. Komandir. İnem ne çıksın? Darın. Kormağa değmesin. Sen ne telefonla nime qilasiz? Ne? Akkemen bunu tartam ben. Manyeranızı. İnem çıkmasın. Akkemen tartam ben. Akırın mı olsun, makul mu? Akke tartam ben. Sen ne sotkaga asıl otasın ne? Ben inem Ha? sakpırasın. Ha? Siz nereniz asılgan yok. Siz sögü otasız. Provokatsiya qilib otasız. Abayla makul mu? Ey akke bunu tartabız bunu. Görmey tabız biz. Tartı albaylı. Var sotkan apkeç. Tarttırsın bunu. Dokumentlerinizi alıp koyasın. Dokument almaydı, nega aladi?
Жөндөн токтотуп ала бересиңер силер. Жөндөн Ol. Қалағанда ұрып, қалағанда түртіп, қалағанда сөгіп деп. Sen de eneni söksen bola verirsin, Sen enең асылған жоқпын мен. Enең вообще асылған жоқпын. Ұқтың ба? Абайлап сөйлесең да. Абайлап Несі бар? Командир, манераңызды көрсетсеңіз, жынысы келіп алып тұрады. Келің мынаны. Мынаны тартайлы. Апке. Жоқ, Беріңіз. мына. Оқойын мен. Апке, мені қойын тартамыз. Тарта бер. Апке. Мына мені апке. Апке мені. Қойын мені. Қой. Видео атар, сөтке тарт. О, тартамыз. Жағын тарт, нар жағын Так, тарт. сіздің фамилияңыз қойып тұрың мұндай. Мені қойсаңыз көлікіңізге болмайды. Фамилияңыз жоқ па? Дислокациялық картада. Келің. А? Берің. Дислокациялық картада фамилияңыз жоқ па? Сіз сағат қаншадан қаншаға дейін? Не болды? Қанша командир? Гоните. Нені Фамилия болмайды, мына бір жылға. Кім айтты? Мына маршрутный карточка. Кім айтты? Қойсаңыз командир. Мына Не болады деген десен? Келсеңіз, келің. Нері қойсаңыз? Нерде оқылын? Апке. Видео тарт. Ұрысталаспайлы, доғынды. Кел. Қойылы мұндай. Просто маршрута патрулирования номер 19. Время нанесения службы от 7 до 24:00. Автодорога улица Переток, Ош-Баткен. Это перекресток, па? Получается. Қана перекрестік. Қана берді перекрестік. Вид нанесения службы. 257-ден 570 километрге бүйер кірмейді, Ош-Баткен жолына, командир. Село Минбулак, Көкташ, Аксай, Отобоз, Актат, Рават, Жаңыбак, Самаркандық, мер Жамаға айылына А? көр. Любой водитель тоқтатып тұрып сұрасаң, қайшы Ана айыл. мұндай жазылып тұрбай Неме ақсаңыз, арқасын көрсетсеңіз. Ош-Баткен 257-ден 507 километрге чейін. Айылдарды жазып қойған. Пасқа арық деп. Арқасын көрсетің ена. Сіз қайырлерде тұршыңыз керек. Қайыр тұрасыз. Азыр данный момент қайыр Базар тұрасыз. жазып қойған, мына Жаңыбақта тұрамын. Сіз азыр сағат қаншада үшерде тұршыңыз керек пе? Сағатына чейін көрсетіп қойған. Қана сағат? 7-ден 23:00. 23:00. Сағатына Сағатына А сағат қанша болды? Болды? Сағат қанша болды азыр? Телефонын көріп алсам. Кешіріп қойың. Айда кеттік бас. Сіз не? Қалаған жерде тоқтатып, қалаған көрсетті ғой. Қана. Мен видеорегистратор тартып келіп отыр. Неге да тартып тұр? Тұрса тарта берсін. Сен о кейін жандырып отасың. Сен оға чейінгі видеоларың тақта берейінші. Айда давай, Айда албады, Айда давай. Неге айда албай? Не қыласың? Документін сұрадым, документін көрсетіп. Документті көрсетпейсің сен. Без причинам неге көресің? Стационарный постты тексереді документті. Сен ақын қайерде жоқ? Передвижной маршрутный менен жүрөбүз, карточка менен. Передвижной емес, сілерші посто бар. Посто баян тексерген. Документтер не себептен? Айттым ғой мен. Не себептен? Не деп? Сен көрсеттің, бар жоқ көрсеттің. Жоқ, болыпты, не себептен? Қайсы себептен ұлам документтерге? Тақпай келді. Мен тауып келдім. Албайсың ба? Оразаны Ораза тут не при чем. Давай, закон бойынша сөйлесейлі. Жоқ, мында. Жоқ, закон сөйлегенде неме қылсаң? Жоқ, закон бойынша сөйлеспейсің. Жаңай болды. Закон бойынша сөйлеспейлі. Закон бойынша сөйлесіп тұр. Анан кейін Не үшін жалған сөйледің? не деп жалған сөйледің? Нарқы дүниеден да. Жоқ, не деп жалған? Мен личностьім асылуан, командир. Мен личностьім асылуан. О, Ол менің личный жашуан. Жалған айтамын, айтпаймын. Айдаушылық кім Не себептен? Не Не себептен ол? Ауыстырын тақпай келді. Тауып келдім де отам мен. Алып қойсаң? Тауып келдім. Мен тауып келдім. Тауып келді. Тауып келдім. Видеорегистраторда бар. Мен тауып келдім. Сізші бізді көріп қантып қантып жүгіріп түшкенің дағы ұят, ұят. Ұят. Сен Қырғызстанның милициясын ұят қылып отасың. Қандай ұят? Ұят түсінтіп. Урбай, не қылдың анан? Az не қылдың? Айтшы, не қылдың аз? Не қылдың, Урбай, не қылдың? Не қылдың, Урбай, не қылдың? Айтшы. Албаймын, командир, мен албаймын мен. Бас отыр, айда кеттік. Чық. Без причины остановки мен албаймын, так мен кейде аламын. Жөнден жөнден, напротив, встречный келат тұр тоқтатты. Уятта, командир, мына қарасаңыз. Өзіңіз қарасаңыз, уятта, мәселе, он жақтан келатып тұр, тоқтай қалып тоқтатасыз. Ал несі уятта бұл жаққа мен не қылғаным бұл жаққа бензовоз кетпеді, адашып кеткен бұл не? Жоқ, не дегенде бұл жақта 3 заправка бар. Мен прекрасно білемін. 3 заправка. Осман ойл бар. Өзінің машинасы бар бұл жақта немесе, бұл адашып кеткен. Осман ойлдың заправка машинасы, бұны прекрасно білесіз. Осман ойл заправка бар екенін прекрасно білесіз.
Тура? Эмне бул жака кетти ады? Османовый заправка барбы? Ошон үчүн мен тосуудам мен. Анаң? Айтып коеюн. Анан болду? Адашкан болсом. Болду? Алсам документтерди. Жок, эмнеге алышым керек мен? Сиз Коеюн. сиз ошону айтып Барбы? коюңуз. Барбы? Бар. Мен алып коюңуз көрсөтүп коюңуз дедим. Бар жакты көрсөттүм тура. Доктор бар да Сиз да көрсөтүп коюңуз. Кайсы Алып коюңуз. документтери? Айдоочулук күбөлүңүз. Дагы? Мына каражаттын каттоо жөнүндө күбөлүңүз. Дагы? Техосмотруңуз. Дагы? Допускаңыз болду. Болду? Мен айнекпен көрсөтөм, эшикти култап алып, ошол жерден. О, көрсөт ошол жерде. Командир мен оны жөндөн берип жатам. Эмнеси обидно, он жактан келип туруп токтотконуңуз отам. Вообще некрасиво да, өзүңүз уялып кетпедиңиз ошол манерада. Сен уялып атасыңбы? Мен неден уялдым? Уялып атасыңбы өзүң? Мен неден уялдым? Ремен тагып келдим деп жалган Неден айтканда. уялышым керек? Жалган айткандан уялбай атасыңбы? Сиз көрсөтүң да ошо ремен такпай келдиң, мына сен мына видеоң турат депчи. Атың ким? Менин атым Кочкорбай. Кочкорбай. Анда көрсөтөм, шашпай эмалы, көрсөтөм, баарын көрсөтөм. Көрсөт, болгон кийгениң кыл. Мынаке, сонун азыр бер техосмотрдан көрсөтөм. Жакшы окуп ал. Жо, бер жага мен номерлерин салыштырайын. Ошол жерден карап туруп номер салыштыра бериң. Бергенге милдеттүүсүз сиз. Сиз да тарта бериң мындай кылып апарып. Укугуңуздан мурда милдетиңизден билип коюңуз. Макулбу? Сиз дагы милдеттүү элеңиз бизге дислокационный карточка карма. Барды жоон көрсөттүм. Тура, эмнени көрсөттүм? Дагы эмнени көрсөттүм? Тура, мен көрсөттүм. Командир, базар жок, протокол составлять этсеңиз берем. Бер. Протокол Бер түзөсүзбү? мен салыштырам, номерин салыштырайын. Токто, протокол түзөсүзбү? Салыштырайын. Протоколду алып келиң, бар. Алып келмен Протоколду алып келиң, бар. Алып келиң протокол. Жок, Алып келиң протокол. Бер. Алып келиң протокол. Кайра берем мен. Жок, берме. Токто. Протокол түзүң, давай. Алып кел. Алып кел протоколду. Алып кел. Жөн адамды издевать этасыңар силер? Эртең кайра дагы жүрө турган болсоңар мына жолдо, а? Эртең кайра дагы жүрө турган болсоңар мына жолдо, а? Эртең кайра дагы жүрө турган болсоңар мына жолдо, а? Любой время жүрөбүз. Не болду? Жогуру эмес. Кандайча түшүнбөдүм. Документти көрүп коеюн да. Келгениңиз нормальный ушун эсе мен нормальный кетип атам. Ушул жерде токтогонуңуз нормальный. Документиң такпы так эмес көрүп коеюн деп мен сага жакшы айттым. Беребер мен жеп койбойм мына камерам так турат. Протоколду алып кел. Бар. Кел протокол. Жам коюшуңуз мүмкүн. Токтогонуңузду алсаңыз уят эмес ошол нерсечи. Берсең мен колума. Суроо не кетти алды карап. Встреча келип токтотуп атасыз меничи. Берсең де мен көрүп туруп номерлерин салыштырам. Мына Эме шистыргагын салыштырам. Мына ки команда. Мына четко. Берсең мен салыштырып туруп кайра берем деп атам. Мына ки. Колуңузга берсеңиз. Мына ки көрүң, окуң. Мен номерлерин салыштырайын деп атам. Хорош командир мындай спектакль ойнобой эле койбойлу. Берсең да жакшына эле өзүң спектакль ойноп Жо, спектакль ойнобой эле койбойлу. Мен көрүп туруп так болсо кайра берем деп атам. Мен жеп албайм мен документти. Сен милдетиңди билсең тура. Мынакей көрүңүз. Протоколду алып кел. Талаша бербестен. Протоколду алып кел. Протокол түз. Толтурам dey элек мен. Документин көрөйүн. Жок, Так так сен эмес. ременге протокол түз давай. Неме кыл? Биздин убакытты кармоо. Биздин убакытты кармоо. Протокол түз болду, кетти. Жок, эмнеге буну сурап атасыз? Документтерди. Мен көрөйүнбү? Жок, эмне причина? Мүмкүн башка бир алмашып Жок, калган. неге токтоттуңуз өзү, командир? Ошону айтыңыз. Неге токтоттуңуз ондай манерада келип? Адам өлтүргөндөн көргөндөн мондай токтобойт адамчы. Ошондой келип атып тормоз тээп турса, шуркап чутасы. Кага жок мен. Хорош командир, видео регистратордон көрсөтүп берем бар жогуну. Алсаң. Жо сен документиң такпы так эмес. Ал көрсөткө болду, кете бересиң мен сага. Кичине нерседен тодай кылып өзүнчө эме кылып коесуң. Мына мен да тартып коеюн, алып кел. Мына допуска. Алып кел берге мен колума. Мен жеп койбойм. Мынаны тартып тур сен, нар жактан. Мен жебем кайра эле көрүп туруп салыштырып. Сиз кармаганга укугуңуз жок. Мен укугум бар. Укугуңуз жок. Толук укугум бар. Укугуңуз жок. Алып кел, протоколду алып кел. Протокол түзүң. Давай. Водительский удостоверение медетпек. Жо, алып келсең? Жо, сиздин удостоверениеңизди эле мен колумдун кармаган жокмун. Во-первых, дислокационный картаны Сен милдеттүүсүн анан бергенге мен колумда. Мен карап туруп номерлерин салыштырып көргөнгө мен Качан милдеттүү болот, билесизби? Сиз качан штраф азыр эме протокол түзөм дегенде ошондо гана милдеттүүсүз. Ошондо мен сиздин колуңузду берем. Протокол түзсөңүз берейин колуңузду. Билесизби? салыштырып көрөйүн. Протокол түзөйсүз. Алып кел протокол. Жо, эмне себептен протокол түзөйсүз? Айдоочулук күбөлүңөрүн мына техпаспорттарын бер, мен салыштырып коеюн. Допускаңды мына ичинде номерлерине. Жо, азыр неге сурап атасыз документтерди? Документтин барбы жокпу ошону суратпайм. Берсең мен тактап коеюн. Ошондон токтото бересиңер көрүнгөн жерде. Көрүнгөн жерде эмес, маршруттук карточканы сага көрсөттүм, Жо, тура? көрүнгөн жерден болуппу ошондо? Көрүнгөн жер эмес, кечирип коесуң. Мына тала.
Көрünген жeri болбой эмне болуп атат командир? Buram nereden kaysı buna oturgan jerinizin? Ya ошондо азыр о жерде токтотуп ал, документиңди текшерип коеюн деп токтото бересизби? Токтото бересиз командир. Kaysı deme sormayısın bunu. Командир, спектакльды öyle koyun diye, некрасиво болуп калды, бар жолучу. Dersen? Мен мына видео регистратордан вообще некрасиво чыгып калдым. Çok makul sen krasiyo bu görüver andan istekeceğim al özünden buyum. Жок, мына Ha? болуптур, мына. Sen bana документиңди берип кой. Жок, оңуңузга бербейм, командир. Ни в коем случае протокол составлять этип десеңиз берем. Makul берем. Ne? Ne siz ne alып kел. Не? Ben ona допускаң менен içinde mına тех паспорттардын номерлер сапайдана болбой берсең. Сомненияңыз тех паспортта, допускадабы? А? Тура келе келбей. Ben kayra ele berem ben sagaç. Aydaşım tümör vermeyle koy. Tek pasportlar versin mi? Özünçü de emek olsun. Bunda millet bunda bunda. Милдеттен эмес, командир, onu токтотконуңуз өзү совсем некрасиво. Onu токтотконуңуздун өзү үчүн айтайын, уят да бул нерсе, командир. Иштешип эле жүргөн нерсе азыр келип атат. Адам ажыдаар көргөндөй токтодуңар го, командир. Joy to'yla misol nima Коюңча, командир, уят эмеспи? Жакшы документин сурадым тура. Жок, эмне себептен ушунчалык шашылыш? Не адам өлтүрдү уктуңар өзү, көк баскаларды. Адам өлтүргөндөн мынчалык боло керек, токтогонуңуз бар, манераңызды, командир. Yine başkası oldu bu manera. Өзүңүзгө нормально эле болду ошол нерсе. Normal oldu. Maşınan danlığı yok mu? Кандай машинанын данные жок? Кайсы машинанын данные жок болду? Болду, жакшылап, командир. Кантип машинанын данные жок, допуска болду. Şimdi videonun açık olsun. Машинанын данные жок, допуска берилбейт. 173 ya. Прицеп номер. Машина 465. Aydaşlık bölümünü boşaltmasın. Nak, командир, nak. Şurada da verip özüne Сиздин токтогонуңуз мага уят болуп кетти, мага обидно. Бериш не стоит ондай нерсе. Азыр адам өлтүргөндөй токтодуңуз, командир. Түшүнөсүз? Sakalın yok mu? Сакал турбайбы? Же паспорт берейин. Pasportunu ver. Сузуп берген. Edet'te öldüm. Командир, мен анту өзүмө атмас кездеген жокмун. Просто сиздин токтогонуңуз мага чын айтайын, жана некрасиво ал нерсе. Жоğum bu yakta narzaga gidip da tura. Мен де ондай Narzaga биринчи den жолу. sözler büt barıyla narzaga. Биринчи жолу көрүп атам ушинтип токтогон. Яка бензин жүргөн болбойбу? Çok bolat. Ben turelene de ayttam bu. Adaşıp ketken ne bulacak ettim. Çok külgösen medetmek. Ben turelene ayttam. Командир, сиз биринчи түшкөнүңүздө сөзүңүз не болду? Не болду? Sen özün sıraz ayttın. Ne причина? Причинаңды ayttın. Tura? Командир. Тура? Уят бул нерсечи, бул нерсе. Протокол түзөсүзбү? Уят бул Тура? нерсе, командир. Уятсың деп айтам. Биздин убакытты кармап атасыз. Kalda uya. Адам өлтүргөндөн мончолук. Sen aytsam oldu. Ne oldu? Ben aytmak boşuna. Tura? Уят мен айтам, мага обидно болуп кетти, мындай токтогонуңуз барбы? Ондай уят, мен адам өлтүргөндөн мен ончолук. Sen adam öldürdü деген жоқ mu? Tura? Ne de otam sen? Токтогон манераңызды бизде көрдүңүз, шарт чекеге чыктыңыз, торыңуздун слепторям бар, командир. Токтогонуңуздун. Ben sana bir de aşağı bir de gidelim. Жок, Akıllı токтогонуңуз. takmedi gösterip koyup getirdi biz buna. Emeği gitti az da öyle. Ben aşağı bir de gösterip çok Жок, неге? Ha? Неге? Tura? Жок, неге? Жөндөн токтотуп бергиле деди го командир. Ага деле Мен де бар эле деп атпаймынбы. Протокол түзбөйсүзбү? Uyalsan mı? Жок, эми уятты коюп турайлы, ол личность ол. Уятсың сен. Ол личность, мына факт жөнүндө сүйлөшөлү. Ол личность ол. Мен личностьим жөнүндө уят, сен ондойсуң деп мага личностьим жөнүндө заман сөйлөйм. Факт жөнүндө сүйлөйм, командир. Çok faktine takip geldin de. Алып келдим. Ha? Orazan günde жалган сүйлөшүп. Жок, керек болсочу. Керек болсо. Сиз да такып жоксуз. Мен сизге кайталайм. Бул Сиз да такып жоксуз. жалган сүйлөгөнгө уялбайсызбы? Бул личность. Сиз өзүңүз такпай келдиңиз го. Мен личность. Сиз өзүңүз такпай келдиңиз го. Takkan жокмун. Сиз таккан жоксуз, туурабы? Takkan жок. Мен Неге таккан жоксуз? Командир. Сизге эмне? Мыйзам жокпу? Кереги жок бул нерсе. Не то бул нерсе. Мыйзам жокпу сизге? Өзүндө Мен алда. сүйлөйт. Мен Баткендин бар жоон сүйлөйт элем. Азыр не то жүрөм. Ушунча кайга түшүп келди да өзү.
Причинасын Андай емес айтты, та. танып Тура. беретіні. Жоқ, не то бұл движениеңіз. Нұрсұлтан, андай емес та. Ей, командир, не то дейм. Болып тұрмын, мағылайды, мен тоста, жөн әле чекеде тұрып тоссаңыз мен тоқтайтын. Мен тоқтап өле жүргім. Не болды командир, мен қан тұттасың, ден жолың жақсы деп, сонын жауап беріп. Аз мұндай келіп тоқтап олыңыз, бұл етті совсем не то да командир. Мен тоқтап өле жүрем, бірінші жол емес, мен бұяққа бірінші жол келіп атқан жоқпын. Мен ұсындан 2-3 жылдан бері жүрсің. Мен сені оңам сас. Командир, Өзі негізі- тоқтағаныңыз маған обидно деп. Командир, бұл тоқтағаныңыз жағы қажетті мен адам жегіштеймін де командир. Осындай тоқтадыңыз сіз мергечі үшін айтайын мені көріп, мен паджамнан көтерілгенде мындай үстіне тоқтадыңыз. Мен елі Осы тоқтадым. неме қылып қойын дедім мен мында. Көтеріп тоқташтырып. Жоқ, адам сені ала издеваться етпе, күлбе. Ей! А? Издеваться етпе сені. Жоқ, мен не қылып Что болды? издевать еттім? Не деп издевать еттім мен? Немеңді алып қойсаң, күтіп әлесіңде. Күтөптаңды алып қойсаң. Жоқ, әлес пе? Ола. Налог. А? Налог, интерес. Жоқ, мен налогын сұраған жоқпын. Сіз күтөптаңызды. Мәке, налогтағы интересный едім. Жоқ, маған налогыңыз керек жоқ. Бізде документтен проблема болып еді, команда, біз тегіз жүргенбіз. Жөн сұрап қойытын да. Жоқ, негіз оны прекрасно білесіңер да команда, мына почти знаков болып тұр, мына человеческий сөйлескенде де білесіңер. Не дегенде бұл көк шақманнан 40-та только ол жаққа қаттық. Қайсы жаққа кеттіңіз? Мен азыр Самарқанда екен. Көрсетіліп отыр бұл. Не? Біз бір рейстен келгеннен жазылады бізге. Жоқ, қандай? Рейске шығып қана жазды. Біз Бишкектен шыққан, мынаке Бишкектен жүк алынды. Жоқ, нере жүк алынған болса, Мынаке Бишкек. Бишкек, Баткен. Тұра? Қана Баткен? Көрсетіліп отыр бұл. Анан ошондо не действительный? Действительно жүрген жоқ, ошол птөлісінде қана Жоқ, птөйлес не действительный оқуға командир? көріп отыр. Действительно деген жоқ. Сіз не чара көре аласыз? Не чара көре аласыз? Командир, мен кеч қалып атам, заправкада налоговый тұрады. Қандай чара көре аласыз? Чараңызды көріңіз. Ошоны айттым, действительный, не действительный болсо ошого жараша эме кылгым. Чара көр. Жоқ, мына действительно просто маршрутын жазып қойып отыр деп атам, ошол эле. Болды, жаздым, бул айттым, Жоқ, барганда мына- жаздырып коем. Бар жоғы тура келет, так келет. Барганда жаздырып коем. Просто ошол айтқан жерім Предупреждение. неме бағытың қайсыл жерден қайсыл жерге барсың. Ошол жазылып атыр, маршрутың деп айтып. Бұл бара тұрған жеріне жетелек пока. Жетелекпін мен да. Ошол жерге барып жазат азыр. Жаздырып алыш керек. Жоқ, эми сен Жетелек. Бишкектен шыққанда айтат да саған. Бишкектен шыққанда Баткенге, айтты. эмнеге? Ошко деді. Оштон Баткенге жөнөттү. Мына Ошко келип, Оштон Эмнеге жаздырды. жаздырып Ошто жаздырды. Эми Баткенге келди, жете турган жерине жетсе жаздырат азыр. Жаздырып коюш керек. Все болды. Аз бул эмда не действительный оқуға командир. Действительно. Ол будай жаздырып коем, имей в виду болды. Мен кете бербейм, аз мен налог турган ал жакта. Жакшы эле ушинтип эме кылып сүйлөшүп эле кетесиң. Мен аз токтогонуңузчу. Просто орозон күнү. Командир мага токтогонуңуз, чын айтайм, бул орозон күнү сизге жакпайт да. Аны ныйласын айт. Өчүрүп койсоң эме. Өчүрбөйт. Кандай Командир өчүрөт? чын мага обидно Силерге болду. окшогондор. Мошундай токтогонуңузчу, ол обидно нерсе ал. Командир, Провокацияны өзүңөр кылып атпайсыңар. Провокация токтогонуңуз. кылган жокпун, эмне дедиң силер? Анан көрөбүз. Провокация өзүңөр кылып койсоң. Сиздер тура андай өйт сүйлөй турабыз. Командир биз кетсек. Чара көрөсүңөрбү же кармап тура бересиңерби? Ошону айтып койгула. Биз кетпейлиби командир? Кандай кылабыз? Катуу эле турасыңар, 24 мүнөт болду биз кармап турган ага. Мындай жөн эле, аз менде налоговый кутата да деп чалган. Орозон күндө мына талада, тала мына какыраган тала. Өзү деле Жок, турсам, ременди такпай келет дагы анан. Нурсултан мына адамдык эме менен да жүрүшет да, тура. Эми орозон күндө Адамдык болгондо командир сиз адамдыктай секеде туруп алып тосконуңуздачы мен адам. Эмне оң жолдо ортосун тостап жакын. Командир келгениңизди көрдүңүзбү өзүңүз? Билесиз да? Встречный келип атып элек экөөбүз. А? Встречный келип атканбыз экөөбүз. Мага канча метр токтой калдыңыз. Мага машинадан секирип түшпөсөңүз үлгүрбөйт эмес командир. Действительно үлгүрбөйт болчуңуз менин тосконумчу. Мен өтүп кетет болчумун. Эмес мындай.
Kudaydı karavan. Kudaydı qarab, Kudaydı qarab жүргөндө komandir, siz не то кылдыңыз биринчи. Qanjolda jursek ne oldu? Siz не то кылып койдуңуз. 100 euro atабыз ha? Документтер көрсөтүп Жок. койгон акырын кете берет. Мен ошондой кылат элем, сиз чекеде туруп алып тоскондо, монакта адам мен эме али преступникти тоскондой токтуңуз сизчи. Көчүрүп болсоң эмне? Uçurmayın ne uçurum? Siz oturup geçer misiniz? Bismillah. Bak yol. Meyli. Орозон күндө эми жакшылап Давай. болуп өчүрүп койсоң да сен. Orzon günde siz жақсы отношения kıldınız bizge. Rahmat. Отношениянızға. Çok жерден eneng asıldın dep başka. Энең асылып Oturun. Кой берем. Makul. Koy berin. Энең деге Koy beresiz mi? Кой берем. Gelin koy berin. Gel. Ha? Sözüge жооп бересиңби? Söz mü? Cevap verin. Ha? Cevap verin. Sen каяктан болосуң? Ben Kırgızistan'dan oğlum. Жок, кайерден? Çok Kırgızistan'dan oğlum. Bu жерді кейін, Өчүртүрсөң? бұл жерді бағып зәйлі көрсетер. Мақұл бол? Өчүртүрсөң да. Ава, біз кеттік. Қашыңар? Шынай, не болсын? Ayda gittik. Komandir. Attım Koçkarбай. Ben sizden korkup kaldım, para almayın. He. Şunday olan. Geyli davay. Şunu böyle. Hemen ben taptıram. Düşmedi aynek tasın. Ben tapt olayım da. Al, foto al, gel. Evet, tak, gel be. Tap.